A u nauci je budućnost. Da li znate da srpski gimnazijalci otkrivaju kako napraviti lek koji ne utiče pogubno na životnu sredinu i ne izaziva rezistenciju na bakterije i viruse? Ili da koševe na utakmici više ne moramo da merimo ručno, već putem veštačke inteligencije. A zahvaljujući izumu Mihajla Janićijevića, učenika drugog razreda 12. Beogradske gimnazije, Mihajlo je moj gost, kao i Mara Rejčković, učenica 3. razreda 8. Beogradske gimnazije, i Anja Milošević, učenica 4. razreda Matematičke gimnazije, koja je ove godine osvojila bronzanu medalju na Evropskoj informatičkoj olimpijadi za devojke. Sve njih spaja fondacija 1%, a ispred nje gostuje Miloš Pešić. Dobrodošli u 150 minuta. Ja sam sve rekla kako treba. Čekajte ovako. Vas troje zajedno imate, evo i doneli ste diplome. Koliko imate ukupno medalja? Da se zna broj? Sa internacionalnih ja za sada samo jedno. Ti samo, dobro, nije samo, svaka je vredna, ali ukupno ih zaista imate dosta. Evo, počet ću prvo od Mara, može. Ti si ove godine osvojila medalje na međunarodnom naučno-istraživačkim tim takmičenjima, pa da objasnimo za koje izume. Tako je, pa prvo iz oblasti životne sredine, gde sam osvojila 3. mesto na internacionalnom takmičenju, jel te? Upravo za ono što ste pomenuli, odnosno to malo ljudi zna, ali kada razmišljamo o zagađenju i tako tome, retko kome prvo pada na pamet da antibiotici prave problem. Ali zapravo oni mogu da dovedu do toga da mikroorganizmi... Jeste, danas smo baš pričali na tu temu, o prekomernoj upotrebi antibiotika. Pa da, upravo. Znači, oni mogu da dovedu do rezistencije i sad neke bolesti koje mi uspešno tretiramo sada, za ne znam koliko godina, može da se desi da ih tretiramo potpuno, to je da više ne možemo da ih izlečimo i da ljudi počnu opet da obolevaju bez neke preventive, odnosno bez načina da ih izlečimo. Tako da uz ove neke prirodne supstance to možemo da sprečimo. Znači kao jačanje imuniteta u stvari na neki način. Nešto što je kao preventiva, a je prirodna antibiotska svojstva. I to je u stvari na osnovu te neke gljive si radila. Jeste, gljiva Schizophyllum comune, ona je odlična i posjeduje razne i antivirusne, i antimikrobne, i antifungalne svojstva, tako da... Bravo. I ti pored toga imaš još nagrade. Evo recimo iz oblasti psihologije na temu uticaj osobina ličnosti na donošenje odluka pod stresnim uslovima. Tako je. Pa psihologija je moja druga ljubav, a možda čak i prva. Ne znam, to se menja. Tako da zanimalo me kako pošto mi sve što percipiramo, sve što razmišljamo, sve to utiče naša ličnost na to. Prema tome, zanimalo me kako možemo to da, kako te naše posebne karakteristike utiču na sve. U neke stresne situacije, jel da? Tako je, prvenstveno na donošenje odluka, jer sve to što mi mislimo da spontano kao odlučimo, zapravo nije spontano i sve to... Sastavni deo našeg karaktera, da su to u stvari ključni momenti. Lepo si to rekla, evo ovde kaže, ekstrovertnost i savesnost, koliko je bitna stvar za reakcije u takvim situacijama, stresnim situacijama. I evo reći, osvojila si još 8 medalja na različitim međunarodnim takmičenjima. Šta će da upišeš, šta mi to reci, biologiju ili psihologiju? Psihologiju. Da pređemo do Mihajla. Ti kažeš jedna, ali vredi internacionalna nagrada. Tako je. Osvojio sam bronzanu medalju na internacionalnoj konferenciji za mlade naučnike iz oblasti informatike i kao što ste rekli, napravio sam aplikaciju koja automatski broje koševe pomoću veštačke inteligencije. A to se radi zapravo sada ručno. I ti si smislio taj algoritam koji olakšava celu situaciju, ili tako? Tako je. Za sada sportski komentatori imaju svoje statistike koje vode i to je veoma komplikovano ako želite sami za sebe i oduzima dosta vremena. Ovako, pomoću moje aplikacije, treninzi postaju mnogo lakši. Imate da broji samo i onda možete da vidite svoj napredak mnogo brže nego da vi sada brojite, zapisujete i možete napredovati mnogo lakše. Voliš sve što je vezano za veštačku inteligenciju, IT sektora? Tako je, apsolutno. I tako smo došli sad i do Anje. Ti si osvojila bronzanu medalju na Evropskoj informatičkoj olimpijadi za devojke, je li tako? Tako je, da. A prije toga srebrna medalja? Da, prošle godine. Takođe. Kakve utiske nosiš sa takmičenjem? Pa meni se to takmičenje dopada iz razloga što se bavi pretežno sad algoritmima, a to je deo informatike i programiranja koji se više bazira na kako nešto radi i šta se dešava iza u računaru. I sad, to mi se svidelo da se bavim time jer se bazira pretežno na matematici i
idem u matematičku gimnaziju, jel? Pa naravno, I onda to onda nekako on je povezano i onda si izvukla maksimalno iz toga i u prilog tome su te nagrade i tvoje i svih vas. Generalno, zna se, Srbija jeste puna talenata i super je kad nam dođu gosti, evo, koji to potvrđuju. A Miloše, vi u vašoj fondaciji sve to na neki način objedinjujete. Pa da, fondacija nam postoje 2018. godine i neka od tih naših autentičnih stvari jeste da smo podrška za mlade talente Srbije. I Srbija jeste bogata mladim talentovnim ljudima i podržava mlade naučnike, inovatore, umetnike, istraživače. Najčešće tako što im pomažemo ako su u pitanju, na primjer, mladi naučnici za odlazak na ta takmičenja kroz kotizacije ili kroz troškove potrebne za učešće na takmičenjima. Zatim, kad su u pitanju inovatori, imali smo H-Bridges Team sa ETF ove godine koji je na međunarodnoj konferenciji inovacija u oblasti energetske elektronike osvojio drugo mesto na svetu. Njima smo pomogli u izradi prototipa inovacije s kojim su nastupili na tom takmičenju. Zatim, sa mladim umetnicima često im pomognemo isto za usavršavanje, za školovanje ili za neke instrumente koji su im potrebni. Ali niste usmereni na jednu oblast. Evo ovdje imamo primjer pa to je i neka jako lepa stvar na kraju godine. Talenti iz različitih oblasti. Da, imamo tu, kada kažem, krunu svakog decembra gde svu decu, osnovce, srednjoškolce iz Srbije koji su osvajali medalje na međunarodnim naučnim takmičenjima. Tako i birate. U decembru sa njih nagradimo kroz jednu donaciju kao jedan omaž i podršku daljem radu i edukaciji. Jer oni stvarno tokom cele godine i veliki rad i veliki trud ulažu. Eto i Matematička gimnazija kao institucija to omogućava i radi sa njima. Regionalni centar za talente u Beogradu, u Pančevu. Kroz te institucije koje im pružuju podršku dođu do tih rezultata i, nažalost, najčešće ne dobiju dovoljno pažnje, podrške koja im je potrebna, pa se trudimo, pored te neke finansijske podrške, da im pružimo i podršku, pa evo vi pružite podršku na ovaj način, da mogu da predstave sebe, da stavi neku krunu na to što su uspeli da urade. Pa lepo. Ajde kažemo, od svega smo rekli pomalo, samo smo malo izagrebali, ali meni je uvek drago kada dođe i da dajemo svoj doprinos, kao što si ti rekao, mladim talentima, a osjećaj, pretpostavljam, i uz pomoć ovakve fondacije, kada dobijete nagradu, ne može se meri ni sa čim, jel da? Vama želim još mnogo nagrada i hvala najlepše što ste bili gosti 150 minuta. Hvala.